Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ingendo bisimbura ibyari bimaze imyaka igera kuri 2 bikoreshwa. Izi mpinduka kandi zije zikurikirana n'izamuka rikomeye mu mateka y'u Rwanda y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko mbere lisansi ndetse na mazutu ntabwo byahendaga kuri urwego, dore ko muri aka kanya esansi yari iri ku bihumbi 2,000, gusa muri aka kanya ikaba iri ku bihumbi 2,303, naho mazutu ikaba iri ku bihumbi 2,205 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka turebe ko ingendo zifashe. Mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura amafaranga 59,28 kuri kilometero agiye mu rugendo, mu gihe mu ntara ari amafaranga 41,58 y'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero. Mu Rwanda ubu urugendo ruhenze kurusha izindi zose ni uruva i Nyabugogo rwerekeza i Kamembe, ariko runyuze i Huye umugenzi azajya yishyura 11,445 y'amafaranga y'u Rwanda. Umugenzi uvuye i Nyabugogo agiye Pindura azajya yishyura amafaranga 10,000 n'amafaranga 930 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe kandi ubusanzwe yishyuraga amafaranga 8,000 n'amafaranga 70 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho uvuye i Nyabugogo agiye i Kamembe ariko imodoka inyuze i Karongi azajya yishyura agera ku 10,296 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho uvuye i Muhanga agiye i Kamembe ariko anyuze i Huye azajya yishyura 9,603 y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ubusanzwe uyu wari uvuye i Muhanga yerekeje i Kamembe yishyuraga 7,000 n'amafaranga 90. Urumva iri zamuka ukuntu rihagaze. Naho uvuye i Nyabugogo yerekeza i Mushubi azajya yishyura asaga 9,528 y'u Rwanda, anavuye ku 7,032 y'u Rwanda. Naho kuva Rubavu ujya i Kamembe ni 9,000 n'amafaranga 9, anavuye ku 6,652 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho uvuye i Rubavu ajya i Karongi azajya yishyura asaga 2,950 y'u Rwanda. Naho Nkomero ugana i Karambo ni 4,851 y'u Rwanda, mu gihe uvuye i Gakeri yerekeza i Nyamasheke azajya yishyura amafaranga 5,881. Reka dukomeze ku mbonerahamwe y'ingendo uko RURA yabitangaje, uko ibiciro by'ingendo bihagaze mu ntara kuva ku itariki ya 6 Mata 2026. Reka duhere ku mihanda igana mu ntara y'Amajyaruguru.